zila ngicela kudlala le ya video nginaphinze ngibuyise kuwe Mayilita ngiyacelela comrade IP amandla comrade ifake comrade wakhe Hayi siyalithatha lelive Maswati siyalithatha lelive siyalithatha Amanda commander Amanda commander Thabo Bunene Amanda nawe comrades amkhondo 3 sinawe ma comrades le misejele nonke sinani ma comrades MPs sinani ma comrades la ngade Sibelane brothers sinani Amanda ngiya eDeko mho eDeko mho yontwana eDeko solanza commander yes lo wathathwa nginyanga lemfisha lengalo yekulo bathi lo iyathusa kusinyanga solanza yena mholo amandla awoyembe yamasosha yembe yamakerera Obano wankale kasela yembe yamasosha yekho manje nasuka lapho siya endlungulu yemaphoyisa but lokukhulu kakhulu kubonga na ama comrades na Amanda ma comrades la ngafikile ebusuku ngabo 3 ngemabhasi ngale sihleli sijabulile. This is a freedom house, this is the real wena ke uyathi comrade Thabiso, this is the people's embassy house le. So lapha nje nani lapha nisekhaya ama comrades and sidalithatha le live Mswati uyathemba uyalalela le live sidawulithatha uyathanda akathandi sidawulithatha ngoba le live ngelethu and sitakwenda konke lokusemandleni kodwa nje namhlanje nasiyolanza commander sesikhulumile nabantu base South Africa tuphatha imandla dasimaphoyiseni namhlanje siyobatshela ukuthi siyolanza commander kanye na comrade Sibusiso ngomonye laba bathatha wathathwa lomunye umgulukudu wenyanga kodwa ke sithi nobe kanjani lesigebengu lo mthakathi loyo angeke noba ngabaleka lo kodwa angeke azasibhacele sibantu basesofika Yes, sikhona uhamba njani zabalazweni babo no nasibuka umsebenzi la eDiko usezingeni lelisetulu ema comrades aphumile kuhlata la ngiyamangala lapha kuhlata la ya kuhlata lapha iswalimo iphuma ngamazinga la akatayeleki kuhle siyawabona ke nalamanye emalunga letinye inhlangano nawo aphumile futhi ngaloko njalo nemaswati nje aphumile kutothi lamuhla lana lona loweba commander wayomfaka ngekhathi eSwatini akaboshwe lapho ke sibala ekhathi nanangu jana ngilabathi ngibani lo liphoyisa lelikhulu leSwatini le ngabile mbeleni ngusihlongonyana nalomnyanga adwa kahlophe yini ufuna nawo baboshwe ngoba bende ebuqala lokukhulu bekungena kulenye live bathe weba kufuna nje kwendiwe nako lokuthiwa extradition balandwe leSwatini babiye la ngekhathi nembala Simfakele ntonyo ye-socialist. Hayi commander Uyayibona le nto. Ihleli kamnandi kumnotho. hayi commander Uyayibona le nto. Ilanga lapho khona siyawukhala kuhulumende emaphoyisa ase South Africa lapho khona sikhala ngokuthi kuthathwe commander Thabo kanye Thabo ngomonye lapha yena lo Musa ukuthi lapha babathatha adapter from
South Africa babese Swaziland ngaphandle ukuthi bakhulume ne-Department of South Africa and sitokhalana ukuthi lesijubule basinikethe ama-MPs obacede namthandeni asisiso sijubule sisibona thine sikhombisa ukuthi i-justice ingiyo eleveni sitocela i-South Africa ukuthi isibonele ikhombise nayo ukuthi kude level lingasuka litoba umuntu eveni labo bathule nje abe loyo muntu futhi alula inkululeko yeMaswati ungasiyo umuntu logangile kumuntu lo ngabe nabamhlawumbe bekagangile ngabe i-South Africa emaphoyisa akhona ngabe athethe inyathelo kunokuthi kusuke abantu bamthathe bamise ngale eSwaziland. It's so beautiful. I'm just happy the representation of Maswati, more especially from my political formation, Swaziland Liberation Movement. I am so glad because we are going to send a message to the state, Saseswatini, about how can you just come in a foreign country, in another country and kidnap a person? So we're just looking forward to from now onwards, and we strongly believe that South Africa will take us serious regarding this. Thank you. Siyabonga comrade IP ungaqhubeka my leader. Siyabonga kakhulu my comrades for la clips la khona nitiboneleke emaswati akithi ukuthi sikhona bonke inhlangano diphelele yayikhona iswalimo njengalo nibonile amaflegi comrades ekhudemo yayikhona EFF Swaziland kwangasi only EFF Swaziland kodwa kwakukhona EFF South Africa yayikhona la yayikhona iSwaziland first and wakhuluma kahle kakhulu lo comrade we youth wakhona ngajabula kakhulu nangibona ukuthi the young people bayakhona ku-articulate tisimo even lapho kugcwele khona abantu laba kanje. Siyabonga kakhulu ku-comrade lomncane lowakhuluma akhulumela iSwazi's first tathi khona tinhlangano maswati akithi and ordinary Swazis labe bakhona EUD as I say njengalo unibonile sasikhona siphelele bengithi ke maswati akithi sengigoqoda nje umlayeto wawu clear. South Africa isolate iSwaziland. Nasikhuluma ngeSwaziland sikhuluma ngahulumeni, sikhuluma ngamswati nefamily yakhe kanye nahulumende wakhe. Sathi kubo naba abantu bakini babulala sive sakithi lama mercenaries emabhuku hambani niwabophe. Sathi kubo South Africa hambani nilanze commander wethu Thabo Unene kanye naSibusiso Nkomonye laba hambe lapha ngalongekho emthethweni. Sathi sinani maswati akithi South Africa hambani niyobopha inyanga mthakathi Andile Nkomonye nimlethe la atokwati ukuthi atekiswe emacaleni. Bayosike nase bacedzile ke bayasidola niyobona ke ukuthi kuyokweneka ngaye lo Andile Nkomonye. Sathi ke ku-South Africa angeke kwendeke ukuthi live lelincane linjenge-South Africa njenge-Swaziland linganigibela enhloko liniphule boya. Sabatshela ukuthi uma ningavumela iSwaziland incane kangaka yende lo kutala iSouth Africa ihambe kusuku baphethe ibhambo sihlongonyana bete batokweba emaswati bawabisele ngemuva bawabisele eSwatini ngalongekho emthethweni.
sathi ufanele bathathe tinyathelo leticaci. Sathi sinani kufanele ukuthi bababophe bosihlomanyane nathabo Hlophe kanye naStopha akumathi ukuthi uStopha wabani, kodwa sathi kufanele bababophe ngekuphula umthetho wase-South Africa. Iplani yethu-ke Maswati akithi lokunye lesakusho sathi abakhathe diplomatic relationship neSwaziland njengaloku bakwenda neRwanda. Uma iSouth Africa can do that, the whole SADC region ingalandzela Maswati. Bathi bede ebudlelwane neSwaziland. Bathathe lo ambassador waseSwaziland bamxoshe abuyele eSwaziland balanze ambassador wabo. Ngiko lena kusho natshela uhulumende wase-South Africa. Lalelani Maswati akithi. Lokho kuthi namhlanje i-United States of America ithi ifaka ema-sanctions against Mswati akusilo liphutha ngomsebenzi wenu kanye nema-leaders enu. And siyazi ukuthi once i-United States of America yafaka ema-sanctions against Mswati akayophinze aphume lapha enkoyolo kanye nahulumende wakhe. Lokho kutabe sekwendela ukuthi belungu base-Europe balandzele i-Europe yonke ilandzele njengaloku yenda eZimbabwe. Once ke thine uma sekuhlangene ema-America nemangisi lesikwendako ke thine silingisa Shaka Zulu lona abethi nalwa impi asebenzise timpondo tenkomo lenkulu. Thine ke sesimhlanganisa sesisebenzisa iSouth Africa ngala ukuthi ngoba i-America seyimbambile ngale nemangisi ambambile nani South Africa sale nimvalele. Once wavalelwa iSouth Africa njengaloku ngeke size silale bangakaze bathathe letinyathelo lenifike nabatshela ukuthi abatithathe, then Mswati umbuso waMswati utawukuwa. Ngithi ke Maswati akithi njengaloku yawa i-apartheid emabhunu emabhunu nilabanye lenibadzala niyati kwakuthiwa banetibhamu letinkulu banetindiza letisuka la eNigeria tethe emoyeni, kodwa bathi nabahlangene abantu basemhlabeni bafaka ema-sanctions against emabhunu abeka phansi aniketa sive sakithi sive lesimnyama inkululeko. Abengibani ke Mswati? Mswati utawukuwa, uyathanza akathanzi utawukuwa. Aseke sengithi ngiyendlulisile kubonga kakhulu kini Maswati, and ke we are pushing now on this plan yoku-isolate Mswati, yekubopha bosihlomonyane, yokulanza boThabo kunene yekubopha lama-mercenaries, because once ama-mercenaries aboshwa Mswati utawusala ebaleni njengekuthi kwenkukhu. Utawusala ebaleni and nitawukhona kuphindze nithathe over the nights of Swaziland. Angigcine lapho Maswati akithi. Angicele Comrade Honorable G ukhona nje kubeka emavi Mnguni utangisita Thabiso nobe Mageba usho ukuthi bobani lamanye ama-leaders lakhona anginikete wena Mnguni utabe siyalandzela Comrade Mzwakhe Dhlamini we-EFF Swaziland nasesekhona naye atibongele kini Maswati ngoba sasinaye umlangeni la uma simcela sininxusa ukuthi uyani nitokhuluma neSouth Africa. Over to you Mnguni. Komela IP ipanel yonke lesinayo ye online Zulu Mageba namaswati onke kwamsekuncane kuloko lesitenga konamhla ngidaba mfishane ngidawuthi maswati lamahle umndabehleti la
nebaholi bonke bema organizations. Sawubonga lo mqondo we-UED. Saphuma luwonke kuye usekela. Sacela eMaswati across all political formations. Ukuthi aga understand lokuthi lithuba leli to advance the struggle. Ngithe tobonga nami komeda ibig la Maswati kodwa ngifuna kuchaza nako. Uma ngibonga ngifuna ukuthi Maswati a liberation struggle is a war. I liberation struggle nalekama lelithi war. And lokho lesikubita ngakuthi it's a war. Kwakhiwa dingcingwane lesitibita ngakuthi in this war there are many battles. Dineng letimpi letincane leticephu. So lokumcoka wenda siciniseko sekuthi ngayinye of these battles makafika wenda siciniseko sekuthi you push hard to win. Ngilo uma utawuma njoba sengishilo njengokuthi one war is made of many separate battles. Kwakho ukuthi each and every battle lobhekana nayo phela strategize then push to the best you can. Ngitela lapha ke doctor ayina nasebenda Maswati akhulu kwedlula indlela engicabanga ukuthi nisebente ngayo. Ngicala ngalawo magama bese ngithi ku mass democratic movement ngibonga le ndlela lesibambisene ngayo. Ikhomba lokuthi uyavuthwa lo mzabalazo wethu. Lokubona abaholi bonke bakhuluma in one word ba understand ukuthi sithe kulembi ukuthi kwagangeka kwathathwa thapho la nasibusiso ugangekile kukhishwe isijubo lesi-wrong ubahlonishwa baku-understandile bonke ukuthi sitengani and kwakhulunywa lokhu lesitenga. Salute, we are maturisha lo mzabalazo, we are finding one another. Ngithi ngikubonge kakhulu lokho. Abese ngedlula ngithi ndaw emphasize amagama lashiwo ngokomela iB. Umsebenzi wale picket lebe ikhona. Kuvula irift phakathi kwaHulumende waseSwatini nowaseNingizimu Afrika. We collapsing lama diplomatic relations. Isurvival ya Hulumende waseSwatini incike uHulumende waseNingizimu Afrika. Leli jiji lalithinzile eMswati eNingizimu Afrika utidubule ngesakhe. Kwethu is to make sure njalo magenda nje we hit hard. Sikwendile ke Maswati. Ake nginibude nje. Uma nje singafika esigabeni lathi khona South Africa wo Swaziland ungasasebenzisi lirandi lethu dithengele at market emhlaba ngelilangeni lakho. Just the simplest thing. Yini lengendeka. Yemukelani wakwasho Mthandeni Dube. Yemukelani Maswati ukuthi kutaba buhlungu ngithi lesitawuthwala lobuhlungu kodwa kugcineni kwalo buhlungu. Kuda lengululeko. And lokhu lenikwendile Maswati ngalokuya lapha. Nithite lokuya edikho siyo collapse abhlobo ba Swaziland naye lo Ningizimu Afrika. Si avoida nawo lo siloku singakufuni kodwa le laba basifucela kibo lo mzabalazo wetikhaya. Phela i-eventuality lesalinga lokuthi ake exhaust onke ama processes le eventuality
le uma wonke lama processes lawa angasiletheli yona phela kude indlela yekubiyela emuva la kuphela emaswati la kwendako athi let us exhaust onke lama processes so lokusuka kwenu nje nithe nayi indlela lekhona lenye yekuthi hayi mama ake sichube lembi lamaswati kodwa silinge lokuthi uma senda lokhu si avoida nangumzabalazo lesibonakala sitawugcina sifika kiyo kubhlunge lokuthi uthi angiufuna umzabalazo wetikhaya ngoba ucitha ingadi uphinze lo mzabalazo lo wekuthula lo smart lo diplomatic lo ngacitha ingadi mase kumele ukuthi usukume kuwo ufike bese uvulisa tinyama kanti uthi utawuphumelela njani phela akuhlatshelwa bese ke nguleke kuyafika when you wedge a peaceful struggle we wedge it lena nje sibonga lamaswati lashiye konke agibela ibus athi ngalokuthi ngiyakholelwa kule peaceful struggle lithuba layo siyo collapse lobudlelwane the diplomatic relations baphuma in full force ungahlabela uthi ngikholelwa kuloko but you don't walk the talk. Salute comrades. Ufuna nje ukuthi understand it's not the last chance kuba nema activities la advance the cause through peaceful means kutala manye ngiyacela maswati tinombolo 10 ngito letikhuluma you nailed it njengoba qedza kusho comrade IP angicinisekise ngasemaphoyiseni i-correspondence sayifile namungilayele ukuthi buka ke le nombolo emaswati sabaqalile kuphendula naye line labathatha konyana comrade IP ungikhumbute Martin Luther kulomsebenzi lo kunaya inkulumo yakhe lethi I have been to the mountain top at yes we can le moment yaleli viki you spoke your heart on behalf of our people utsabule tinhlitiyo letinene hayi ngemanga hayi ngeexaggeration mawuthi zuma ngifisa kumkhumbuta ukuthi sasikunayi camp naya yena kunayiya ngifuna kumkhumbuta ukuthi kwafa bobani nabani ngikumkhonto wesizwe ngiliswati ngijoyine umzabalazo webaseningizimu Afrika ngapho sengafa nami ngibambe imishini ngikumkhonto wesizwe ngifuna kubuta ukuthi nifuna kuze kwendeke mawuchaza ukuthi akusiye sobhuza lo wabambisa iANC ngemaswati wangikhumbuta nakulo kwenteka eGogo Center kwaqedwa emasotsha emkhonto wesizwe wathula sobhuza ngoba nedila nebudlelwane uthema ubakhumbuta uthi kungaleso sizathu sithi nifuna kuze kwendeke touched my heart uma uthi uma kusukume eAmerica isukumsathi shukumiso dekuthi Mswati nabo bonke labasebenza naye ababe sanctioned in the US nithulile nibomakhelwane busukume iUSA itawuthi USA seyikwenda konke bese nithi Africa must unite comrade IP that was top notch ngibongela lamaswati I'm one person who gives credit where it is due ungako ngithi I wished I were there but I want to assure you akusesikutse kakhulu we shall stand together we shall address together we shall work with our people together ngiyabona phambili mina ukuthi kuyakhanya and ngifuna kumtshela Mswati ngitshene amaswati lamanye ukuthi hayi sekuyakhanya lapha la siyakhona and ngiyabona lokuthi lo mzabalazo walamaswati is going to the right place so ngithi angibonge comrade IP nato tonke letikhulume kulo wamkhosi lomkhulu bese ngibonga lamaswati sengigcina ngawuthi akusimi lo bhatalela amabhasi akusimi futhi lo thwele le force sengikhuluma neBlue Force lesuke eSwatini ngibonga all the enablers la ngishayela licingo lathi comrade president Kawuzela wasukuma semba siyathi uthuthi ngemali we will assist buholi beNEC lonabo ngekucoverisha ukuthi kube khona lokuyitransport cela lamasosha on the ground nawahlangabede nga 50
wemarand. I want to salute the destiny helpers of lo mzabalazo. Sengiwasalutile, ngicela ke bese ngisalutha lamasotsha. Sengidawuqonza kakhulu on the Blue Force. You made me to be a proud CIC. Yeah, you made me to be a proud Commander-in-Chief. Ngiligqokele ijazi ngasiya, this is the Blue Force because nithethe risk. Nazi, the CIC has given us a line of march and we are going there. Masosha, mandla. Bese ke ngiyedlula sengibongile, ngibonge Commander IP. Kuthatha onke lama forces ngoba bengasiswa lo mokuphela lapha embassy. Ngiwalalise kugezwe ngamandla ashisa kokudliwe. Thank you Commander IP. Bese ngibonga ne UET yonke. Baphekile benda konke lokulebe bakwenda kuze all the soldiers of our people bahlale kahle kulelanga lele. Nakhona ngithi salute a lot. Sengibongile on all the political formations for the unison of message lapha la besikhona khona. Ngicela ukubonga kakhulu maswati akithi kuloko. Then penning off sengicethile ukukhuluma ngalo wamsebenzi. Mina ngimisebenzi lenje letako. We shall walk together, we shall stand together. Sengidawenda nje imibiko lemibili. Wekucala ngidawuthi angathi namakutaba kulo msebenzi wanamuhla noma kutaba kulotako. Ngivile ukuthi Mswati ubite sibaya. Sitawukhuluma kabanti ngaso. Kodwa in respect of UET long yena ayi host yalo msebenzi. Ngiyacela lokuthi ngithi ngiyakholwa ukuthi uma kuhambe kahle Comrade Onji utawucela kuZulu ungendeka acele kusasa abuye abe live ato articulator i-view ye Blue Force angifuni lokhu hijacka lo msebenzi we UET but sengithe Maswati akaku-understand ukuthi we are clear lokhu sakusiko lokwe dialogue labe nanako athi uwenda kona we're very clear on that one and we understand ukuthi Maswati vela shito ukuthi yochitha iparliament nabo sitakubuka lokhu sikusho ukuthi lokuchitha iparliament kwayena uyihlonipha kangakanani le constitution yakhe sitakubuka but obvious not today njengoba ngishito ukuthi namhla lisuku lwe UET ibe nembiko lo clear ukuthi sithe kutowendana indzaba yesibaya ngedlule ngithi ngiya understanda iBlue Force ya understanda ukuthi kwendekana tindzabeni telukhetho singeke sifake futhi la kodwa ngithi I guess kusasa noma elangeni lelitawumenyetelwa the CIC itanicela Maswati sitawudika deep ukuthi ke siphuma sibhekaphi kuloko kwanamhla sitawubonga nangomsebenzi lowendekile nekunikhuthatha nonke Maswati ukuthi lo sesibambene ke asibambana toti mandla